Mae uji apar mawuok e kanisa mar Adwen ma Nyabigenda mayudore Nyabiege e kar chung'od bura ma Mugirango South medo yudo thieth ma koni gi kocha bang' tulo manyomuoche kanisano. Pogruok mar paro nomuoche kind jolemo manoywore kanisano ka tipo mar kanda mane TV mar Ramogi oyudo onyiso kaka miyo moro nokuongo monji gi moko kuom jomoko mane ni e kanisano. Bang' mano dhaw nochako landore kind jokristo mamoko mane ochokore e kanisano. Wachore ni pogruok mar paro mane okelo gwandruok makamano en kaluwore gi ywaruok mar weg lop kanisano. Ywaruok makamano wachore ni osebedo ka neno e kind grube ariyo mawuok e kanisano. Kijana, mimi nilikuwa na keti hapa nyuma kabisa. Na kijana akaingia na mawe, anaweka kwa mfuko. Na wakati burugu ilianza, na nilikuwa na keti nyuma hapa. Hiyo kijana, hata nami upatara niamuke nione ni kuna nini mbele, alinipiga chiwa hapa na kaniangusa. Ndipo Eldadani Okech Omae ni mwalimu kwa shule ya primary, anafanya kazi yake huko Nyamila. Ndiye akaanza kutangaza matangazo akisema wale watu wanaenda kanisa ya Omowera, hii adui zetu, tunataka mshike mmoja kwa mmoja. Akaanzia mwanaume mmoja anaitwa Francis, wakashika kwa nguvu kama askari, wakapeleka nje, wakapiga ngumi, yeye akaanguka, alafu wakaingia tena. Huyo Erda akatangaza sasa mtakimbia kwa Mata. Mata ndio mimi, ndio elda wetu wote. Mumeona hapo eti wamejipaka mapandeti, hao wote ni mimi walikuwa wanapiga. Mkiona mapicha ni mimi wanaendelea kugonga. Wakasema huyu mama ndio ameleta hii Omowera hapa kwa kanisani, tunataka kumuua.